grovels. It's an old-fashioned notion. But the world can still use them. So let's go be heroes. You might want to buckle up. Nova godina je tu i vrijeme je za one vrlo nemaštovite videe, odnosno ono što svi rade, ali na sreću i svi vole gledati i kritizirati. Liste najboljih filmova i serija prethodne godine, naravno ovdje po mom izboru, ali ovog puta prije nego napravim te standardne videe sa top listama godine, odlučio sam za početak napraviti malo rangiranje svih filmova prema stripovima koji su izašli 23. ili bar rangiranje onih koje sam uspio i htio pogledati. Inače, izašla ih je gomila, pogotovo ako ovdje ubrojimo sve animirane i igrane filmove prema mangama, i veliku većinu njih zapravo nisam gledao, ali s ukupno 16 filmova prema stripovima koji će biti ovdje, mislim da sam uspio pokriti značajni dio ovog kutka filmske umjetnosti. Za one koji se čude na brojku, neće ovdje biti samo DC Marvel superherojski igrani filmovi, nego i sve ostalo što je snimljeno prema strip predlošku. I bit će uobičajeno nekih, ajmo reći, kontroverznih odluka, kritika i poredaka, ali naravno imajte na umu da je ovo samo moja lista, vi slobodno napišite svoju u komentare ispod videa. I bitno je podsjetiti, sva rangiranja, sve kritike na filmove i sva sviđanja ili nesviđanja filmova su na kraju ispravna, jer svatko ima svoj ukus i ono što mu se sviđa. Na posljednjem mjestu i realno jedan od najtežih i najzamornijih filmova, ne samo od skupini filmova prema stripovima, nego u ukupnom filmskom opusu 2023. koji sam pogledao, je ova po meni dvosatna agonija, koja je najnoviji film popularnog režisera Davida Finchera, za koji je scenarij napisan prema istoimenom francuskom stripu, a koji je kod nas inače objavila Fibra. Nekima će se sigurno svidjeti, nekima je, koliko sam po internetu vidio, čak i jedan od najdražih filmova godine, ali mene je totalno umorio i bio izuzetno dosadan, osim par minuta u kojima se pojavljuje Tilda Swinton kada film dobije malo na životu. Inače, Fassbender, koji je sasvim ok u svojoj ulozi kao i drugdje, je ubojica koji na jednom slučaju zezne stvar, što sa sobom nosi gadne posljedice, i onda on kreće u malo osvete. Niti strip, odnosno ono malo što sam pročitao stripa, mi nije bilo zanimljivo, pa tako niti film, što bi značilo da je film vjerojatno prilično dobra adaptacija stripa, ali očito nije za mene. Sporost i neprekidni, ne toliko zanimljivi monolozi glavnog lika su jednostavno bili vrlo zamorni. Quantumania je meni najmanje drag superherojski film godine. Zabavio me tijekom onog jednog gledanja koje sam napravio i koje vjerojatno neću nikada ponoviti, što sam rekao i u onom zasebnom komentaru, ali jednostavno mi nije ostao u dobrom sjećanju. Ima tu sitnica koje su ok, ima i trenutaka humora koji su bili dobri, ali ima i gomila nezanimljivog džumbusa i nekoliko, nažalost, propuštenih prilika. Animirani DC-evi filmovi su nekad bili pojam za kvalitetu, skroz od 90-ih do prvih desetljeća 21. stoljeća, zaključno sa Apocalypse Warom, kada su završili svoj animirani svemir i pokrenuli novi. I zbog naslova prvog filma tog novog svemira, Superman Man of Tomorrow, svemir je dobio naziv Tomorrowverse, ali vrlo brzo se uočilo da kvaliteta više nije na razini, niti u pričama, niti u animaciji, koja je zadnjih godina puno ružnija nego prije. I DC je uočio da gledatelji nisu zadovoljni, pa uskoro i taj svemir završava sa najavljenim velikim crossoverom Crisis on Infinite Earths. Ali prije njega 2023. izašlo su 3 filma i meni najlošiji od njih je i zadnji prije crossovera. Justice League War World se čini više kao nekoliko nevezanih Elseworlds epizoda TV serije povezanih u labovu cjelinu. Iako su samostalne pričice gdje su naši poznati junaci bačeni u čudne sredine i okolnosti čisto ok i simpatične, ukupna priča koja ih povezuje mi uopće nije bila zanimljiva. Osim toga, sam film nema pravi kraj, nego svojevrsni nastavlja se, a nastavak slijedi u spomenutom crossoveru, tako da je film na kraju definitivno razočarao. Saint Seiya ili Vitezovi Zodijaka, vrlo popularna manga i anime koji postoji već desetljećima i koji ja nisam nikad gledao niti čitao, ali sam puno puta vidio reklame i određene elemente, je konačno 2023. dobio filmsku live action adaptaciju koju fanovi naravno apsolutno mrze i koja trenutno ima ocjenu oko 4 na IMDb-u, čisto da spomenem ako niste uočili ovaj film prije. Dakle, film nije dobar, predug je i efekti izgledaju jeftino, ali ima karizmatičnu glumačku ekipu i zabavne Power Rangerolike akrobacije koje pašu uz stil CGI-a u filmu. Ovo je čisto film za mene, sumnjam da će se ikome drugome svidjeti, ali mene je baš zabavio. Tu su kao pozitivac Sean Bean, koji, spoiler alert, ne preživi u filmu.
I Famke Janssen kao prilično neupućena negativka, uz Roronoa Zoroa iz novog One Piecea u glavnoj ulozi Seje, onu žensku iz zadnjih Jumanji filmova kao središte radnje i meni uvijek rado viđenog Marka Dacascosa kao tjelohranitelja i pilota koji ima prilike malo pokazati svoje kung fu i gun fu sposobnosti. Kao što sam rekao, nije zapravo dobar film, ali mene je zabavio. The Doom That Came to Gotham je adaptacija istoimenog stripa Mikea Mignole o Batmanu alternativne stvarnosti gdje se on i njegova ekipa sukobljavaju sa Cthulhuom tijekom 20. godina prošlog stoljeća. I ta rečenica, vjerujem, mnogima zvuči jako lijepo i čini se kao da bi ovo trebala biti fina animirana avantura. No sve skupa mi je na kraju bilo nekako naporno sa previše likova i zapletom koji je vizualno previše podsjećao na Hellboya, što nije niti čudno jer je jedno i drugo ipak dijelo Mignole, ali ukupno mi ovaj Batman ipak nije dobro sjeo koliko sam možda očekivao da bude. I kao i s Batmanom, i ovaj treći i zadnji animirani DC film prošle godine isto tu negdje na drugoj polovici ove liste, iako mi je fora bilo vidjeti cijeli niz junaka legije superheroja i Supergirl i ono najbitnije i zašto iznad Batmana i pogotovo Warworlda, priča i zaplet su mi bili ok, čak i mrvicu iznenađujući, iako nezadovoljavajući. Na kraju je film čisto ok za pogledati, iako nije film koji će ostati u sjećanjima duže vrijeme. I stižemo i do drugog Marvelovog filma prethodne godine koji ima užasnu glavnu negativku, hrpu čudnih trenutaka i rezova i nekoliko izuzetno nepotrebnih sekvenciji. Ali ima genijalno osmišljene scene borbi sa teleportiranjem naše tri Marvelke, ima vrlo karizmatičnu Iman Velani koja poboljšava film uz neke fora humoristične trenutke. Osim toga realno kratko traje i nije dosadan. Zaplet je šupalj sa gotovo svim događajima koji se zasnivaju na slučajnosti, ali moram priznati da me zabavio. Iako da sam ja filmaš, ja bih osobno gomilu stvari tu drugačije napravio i posložio. Ovo mi je bio baš film za traženje kojekakvih grešaka i problema i razmišljanje kako se nešto moglo bolje napraviti, što mi je zapravo samo doprinijelo zabavi gledanja. Vjerujem da je ovo drugi kontroverzni odabir na ovoj listi. Into the Spider-Verse i Across the Spider-Verse imaju izvrsne priče, izvrsne likove, njihovu karakterizaciju i dobar tempo, ali meni su ubitačno teški bili za gledanje. Ta animacija, odnosno taj bućkuriš različitih vrsta animacije mi jednostavno ne leži, a pošto je film primarno vizualni medij, teško je voljeti neki film koji je jednostavno teško gledati i pratiti, unatoč doslovno svim drugim elementima koji su izuzetno pozitivni. Ali s druge strane, jako mi je drago da se brojnim ljudima jako svidi ovaj serijal filmova, koji jednostavno nisu za mene koliko god volio Spider-mana. Možda će ovo biti čudna izjava, ali 2023. je bila po meni dobra filmska godina za DC. Ne financijski za Warnere, naravno, jer su svi filmovi slabo prošli na kino blagajnama, ali sva 4 filma su zapravo, za razliku od Marvelovih, jedne fine, poprilično ispeglane stripovske avanture. No praktički svaka od njih je imala neki problem, mimo toga, od omraženih glumaca preko naginjanja jednoj specifičnoj skupini, što je udaljilo mnoge gledatelje, no možda i onog najgoreg problema što ljude jednostavno zbog nadolazećeg reboota ovaj realno loše skrojeni svemir više nije zanimao, s obzirom da ne vodi nikud. Ali meni su se sva 4 filma poprilično svidjela, no pošto ih moram poredati ovdje, najslabiji mi je onaj prvi koji je stigao početkom godine. Bijes bogova je, kao što sam rekao, i dalje jedna zabavna humoristična avantura, iako sa nešto svojih problema koji pomalo bodu u oči. Primarno sa preddjetinjastim prikazom ponašanja glavnog lika i sa ne toliko zanimljivim negativkama, ali i dalje je vrijedan bar jednog gledanja. Blue Beetle je jedan klasičan mali superherojski film bez nekih iznenađenja, napravljen u osnovi kao film za streaming servis, odnosno skoro pa TV film, ali po meni je postigao sasvim zadovoljavajuće upravo ono što je trebao, dati jednu malu priču o postanku i avanturu moderne plave bube uz odavanje počasti svemu onome iz čega lik potječe u stripovima i to prikazati kroz jednu zabavnu obiteljsku avanturu, što je sve skupa meni puno značilo. Istina, negativci nisu bili skroz razvijeni, kao niti nekakvo dublje porijeklo moći, efekti nisu bili skroz savršeni u nekim dijelovima, ali meni se film jako svidio kao opet jedna klasična superherojska filmska avantura bez kompliciranja.
Najnovije ninja kornjače su iznenađujuće zabavne i smiješne unatoč prvim slikama dizajnova samih likova koji su sada fizički skroz različiti i naravno novog dizajna April O'Neil koji je zapravo, koliko sam vidio, najmanje sjeo gledateljima. I meni su neke prve najave bile pomalo sumnjive, tako da mi je dosta dugo trebalo da se odlučim pogledati film, no na kraju jako mi je drago da sam ga pogledao. Film mi se izuzetno svidio, animacija je fora, tempo je brz, humor je izvrstan kao i glazba i film u osnovi nosi jednu klasičnu lijepu poruku o prihvaćanju i suočavanju sa strahovima za novu generaciju mladih i nove fenove ninja kornjača. Nije da ih nakon filma imam želju gledati dalje, ali mislim da je ovo jedna fina inkarnacija za današnju mladež. Aquaman 2 je zadnji od svih ovih filmova koje sam pogledao i stvarno me jako zabavio sa svojim stripovsko crtanim stilom, fora pričom i glavnim negativcem, uz izvrsnu kemiju među glumcima i sigurno ću ga pogledati opet kad tad, ali iako mi je ostao baš u lijepom sjećanju, ipak mi nije najdraži film iz prošle godine prema DC-evim superjunacima. Nedavno je bio malo širi komentar sa dojmovima, pa neću duljiti ovdje. Flash je dobar film, sa problematičnim i antipatičnim glumcem uz nešto loših stilskih odluka oko efekata u filmu. Gledao sam ga već više puta do sad i dalje mi je unatoč problemima jedna fantastična stripovska avantura, jedan veliki event sa dobrom emocionalnom komponentom koji do kraja daje predivne posvete onome što je na filmskim platnjima došlo zadnjih nekoliko desetljeća sa likovima DC komiksa. Nije mi nimalo važno što drugi kažu, meni je Flash bio apsolutno odličan. I da 23. nije bilo jednog puno bolje složenog filma sa superjunacima, Flash bi mi bio i najbolji. Ali prije nego dođem do tog boljeg filma, bilo je tu još odličnih filmova prema stripovima. 2020. prvi Extraction, baziran na stripu Ciudad, je bio jedno nasilno, dinamično i zabavno akcijsko iznenađenje. Iako se na kraju nije činilo da bi film trebao dobiti nastavak, nastavak je ipak stigao sa povratkom nekoliko likova iz prvog filma, primarno naravno glavnog junaka Tylera Rakea, odnosno glumca Chrisa Hemswortha, koji ovdje odlazi na novu, eksplozivnu, dinamičnu i opet zabavnu misiju spašavanja, iako su ovdje prisutni i osobni razlozi za razliku od prvog filma. Akcija je spektakularna sa nekoliko prilično dugih sekvenci napucavanja koje su fantastično koreografirane, ali sva ta akcija ne umanji onu bitnu dramatičnu komponentu. I na kraju sve skupa daje baš jedan fini akcijski thriller koji je meni možda čak i bolji od prvog filma. Naravno, treći je na putu i nadam se da će nadmašiti oba ova prva dva. Najveće iznenađenje godine mi je ovaj Netflixov animirani film koji je prošao višegodišnji pakao produkcije sa zatvaranjem studija koji je radio na njemu, otkazivanjem cijelog projekta i otporom novih vlasnika, dok konačno novi studio u suradnji sa Netflixom nije uskočio i spasio projekt, koji je onda postao jedan od najboljih animiranih Netflixovih projekata 2023. što se mene tiče. Nimona je adaptacija istoimenog SF fantasy stripa Andy Stevensona o vitezu u alternativnoj specifičnoj budućnosti ili bolje rečeno u specijalnom fantasy kraljevstvu koji uz pomoć otkačene sadističke mjenjolike djevojke Nimone mora očistiti svoje ime i pronaći pravog ubojicu kraljice. I film možete promatrati na više razina, od obične bajkovite avanture do alegorije na pripadanje i prihvaćanje vlastitog identiteta. Neki će je bez sumnje odbaciti i smatrati najobičnijom LGBTQ propagandom, ali film je predivno animiran sa izvrsnim glasovima, genijalnim humorom, twistovima i izvrsnom karakterizacijom likova. I mislim da mu definitivno vrijedi pružiti šansu. I ovo je jedan od rijetkih filmova ove godine koji sam odmah nakon prvog gledanja poželio pogledati još jednom i to sam napravio odmah idućeg dana. I apsolutno mi ide i na listu najboljih filmova godine općenito. I na vrhu su Guardiansi 3. Predivan kraj trilogije sa izvrsnim karakterizacijama gotovo svih likova, epilogom njihovih avantura, puno smiješnih i vrlo emotivnih trenutaka. Nemam što tu detaljnije reći. Što se superherojskih filmova 2023. tiče, ovaj je daleko najbolje napravljen, iako je Marvelov film daje mi nadu za budućnost DC-evog svemira s obzirom na Jamesa Gunna koji je sada tamo na čelu. Guardiansi su jednostavno genijalni. Ako niste gledali niti jedan MCU film do sad, pogledajte bar sva 3 filma Guardians of the Galaxy. Vjerujem da ćete se ugodno zabaviti, čak i ako ne volite filmove o superjunacima.
jer realno članovi čuvara galaksije to praktički zapravo i nisu. Komentare, vaše liste i osvrte na filmove stripovskog tipa slobodno ostavite ispod u komentarima, a na kanalu slijedi odabir meni najdražih filmova prethodne godine i naravno na kraju i najboljih novih serija. Pozdrav do idućeg puta. If you like something, thumbs up. If you don't like it, thumbs down.